Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Daki Spah Ngut kinong Shnong jong ka Shnong Lawjynriew. Haka arpu tarik upunai jillew arajar arpu wei. Kibala kenjo ya kerta kabala khat pras nem shaneng. Hado kerta kabala saupu saus nem. Kila mi syakhamat ban late ai dawai Injek Tika. Kenang ban yada yaladi naka jingya bit ya uknyang jingpang COVID-19. Ka Batisi TV kabala yo lat ban sakhi lang hagani ka sngi. Kalalap badaki Spah Ngut ki Paidbah kila yang lain ban laka pali nagabenta ban yo yakani ke injection Tika yakabala penlong hamadan jingking nong temai. Kani karong sabing ile on the spot kadi karong baar mo kadi karong baar tambah kinong Shnong jengihi kalau jadi ulong Shnong kabala heba mo bala exactly katno ki bala ale kalau pasang balik, ngimla baniyo di kanyo mentana. Kalau kumtak, kalaya kini ka vaccination kaya lah hambun maraming suah. Tegi dong balik le, nakalang ki nong Shnong babun, lesi batikam sarkar, wapudi, komni barigi di fair. Kilanang le. Untuk lesi kami ditip tungi kidon balik umta. Te ngimla na exactly hado uno. Tambah kalau mentak respon kalau itna. Kami nanti kena mandi. Kam tambah sedang mentah balik ini 18 to 44. Kini age group kalau kami itna ba, sisa kalau sisa Pagila manusia gitu gibala ham rangba mo kadon teng kajing kerkunyum teng kajing long hesitan yo kibreu barsimena ka vaksin te kata ngim long e taru ngi tala ngi kuntu bikin lem ta tang ba habang ka government habang ka health department kelas dang man le igini age group ba 18 to 44 correspond bisa kai ba witnat ba te kalau kom tale se ban shu ngumro kelum te se kata antat ya 60% yung la poi hina ka ngi ru kan gibale ya kan ki barsimena ka vaksin la poi 60% buta